the People Party. But bagi kugem kuat mentok AP pai ba. Dan kalau orang mangin sakri ya pi Henry, ngin ya ada kalenti ke bomlong. Nama mitip dikenal dan ithet ya pi. Dah kapisa pre-election, ban orang sakri ya pi kata kalau kumbat hok. Kumbat hok, kumbat jeler, natara ngim kuat bentok ban jeler, natara ngi wan sakam meeting, ni wan sakini ki jingalang, ni ya kendu ya pi ngim cupelut pisah. But ya kan ke bang haban pelut ni pelut na pala jom. Nim kwa manu bante ini. Nim kwa man ong ba na dim jongi ken don dimre ke bater ke bakasang kisah ini. Kenang ba onda la jok ni haban le ya ke baki ki kwa bande. Haban nim jok. Na ka Voice of the People Party. Kung bila ay ke jingkersan ke basngur ke batelen ke jompi. Ngiru ngikular ban ay kataga Jing Sakri kababha kan Jing Sakri ke bakhan asap na kabanta jompi upai ba katakan ka thong jom Voice of the People Party ha Voice of the People Party gamban jing affair lakadai ke MP election ke MLA election ke MDC election baro ki election ki lagi jo manayong kirang ka jo dabar ba baro nalu MP u MLA u MDC u Dayman Sakri yaw pai ba hatu bila banong baka Jing Sakri yaw pai ba u MLA u MDC kaya ter long ban bamsap dalong MLA dalong MDC mlong long ban bamsap dalong MDC dalong MP mlong hagi baro dada kini ki MMP ki MP ki MLA ki MDC ki Dayman ai kata Jing Sakri kababha na kabata chok pai ba takala kamdon ke Jing phe na dala pai ba wat Pinsnow, ya kita giban wan sepi benang ba, menshwa bi kersan jaga MP election jaga BPP, tementang ada MDC election kali kaper, balai pun kersan biang jaga BPP kersan no ini, kaya kemana ku apa kau hendak jadi tolong, baiklah, nidon kam jaga jingnya teli, nidon kam jaga jingnya teli, kum kajat benri berjongi. Mencuak kajat penri ujungi kelasa paria benong umhoi uwar umaram ulengam ukenriam upnar udi lakajong kilawan kata kajing pin sopo dan pin per ya kawai kathai na kawai pat nadrada 4% ka Voice of the People Party habang ini election arajar pulai yai bah Khasi Hills kalau sedang menjat kini ka Jing Sutho Chapang jom Voice of the People Party Henry Hajende Hills kiang ba hennom la dan lei ben sukthi Hajende Hills namar balai namar ka Voice of the People Party kadai ka parti Khasi kamne ka parti Plan kiwan rakyat akan jingkut semua. Hendak ke pasal tenak kelomba. Ke Voice of the People Party ikwa penuan rakyat akan jingit teli. Coba jadi riu, but nis ngau kemen sibur bagi ayat jingit roh epi pai ba. Bagi yang ya kata kejing peni bagi jing ya nanti coba Voice of the People Party. Katakan yang thong coba Voice of the People Party. Hagam jet menriu jongi, hagan ka preview trap ke jongi, kalau don ke raibi, berkata ke raibi kalau bangi ya pihak ya pra pelat ha ke for election. Nanti kata don ke jingong, ba u arfusa u sensyar ya lai pun riu. Ngano ye pi kemenangan ni, ngan cetu bangat don kita kawai ke jingtho bangat ho. Siapa ke politik sampai ngalaya. Utawai berreview yang kata pepai jingtho jangan uang balai mentho baga politics hak Khasi Hajende Hills kalong ke politics kebaya pait kebaya pra kabagi parti ki hapan ya sam bon parti bakam juya saki parti bakano ke parti kam yo majority hang ni hak Khasi Hills Hajende Hills kia pait pat uang thok ya kata harga tu jing thok cuma
Perkata kapin kintit bendriu yang amba wati briu di mana ba di bapet jika politik sang ni i bagate ka politik kebayapat. Perkata ketika raidi cong